Сақабыт сенен олықтақтыры үтіе кейіннен олық бұтығыр көстер үтіе да мөкөдөр үттері ұртанырыңалан ағар, олық өйігер ағағас бері сағаланар. Екі тұхынша 16 сыл республикаға неренеліғ бұнары тұпсары сылынан білдерілден тұрар. Ол ата же хеттен сағалан, жон олығын қачыстыбатын тұпсарыға үлеті хайылықтақ. Манеға туақ саңа технологиялар, оңы хоқтар баллары. Бүгін бейгі студия бітігер жоғыз бұстап көлеліға. Тесерегерду коракка толорор гуттан тутулуга суақ тупсағай көстүйлі, холорорга табыгастақ, толоры қатчылылақ және қайда оңыз сөбі. Оны көрдері онына кепсі кәлділер инновационный политика оны наука бұдарысыны комитеттен онына ағыз тәрілті бірісті бітілдері кәлділер бейгі үгәс күрдік бұхафир көрелі бет, үрден 2-9-97 телефонынан бейтер ағыз 9-214-200-07-07-06 нөмірінен ватсабынан айтылар ғытнық тәқытын сөп. Оттын бүгін бейгі студия бітігер кіржігі пекке дейірі әңіне бәйләқ оңы биһиге олох бутан качер оң хоктар үгүстер оны кихе верере сөгөрө дем бар барыта биһиге бәйбит олохтох саха олаттара маны илән сагалан терие сылжаллар. Бүгүнкү кастибитин сагалыкка Дмитрий Романович де бу саха серигер оңхуллубут таңыллыбут продукцияны бүгүн көрдөрөбүт. Бу выставкаларга анын оңхуллубут терилерди битер кайуу ятыга кеңи такса тураллар. Төкәһеннән күндү көрәчләр. Көрөргө күрдүк бу продукция беге технопарка бут резидентлары орын тахарбыт продукциялары барыта выставкалары болбакка атыга уже таксан атыланан рынокка таккан турар продукция онда услуга болар. Маны тиртакка инновационная политика она наукага государственный комитет 2011 сыллактан үлетен сагалабыта. Он бу 5 жыл дукары утумнах үле барда дияхнада окурдук инновационный сайды институттара терилден билигин уже атактарыгар туран үлелерин кескилдерин түстәтү дияхнада. Окурдук бу көрөн оргут эдери чаттар бу барыта технопарк Якутия резидентлери болалар. Бүгүнкү күнгө технопарка бутер 91 производственный резидент бар. Олар бары, конечно, рынокка таккан билигин атылыр тәрилтелер бу атактар хорохтора хаңарды атактыргар туран хаңарды бизнестерин сагаланнар тәрилтелер. Онтон тоонтан отучата уже рынокка атактыргар туран уже успешный тәрилтелер аксанырга кирелдер. Олардан бу агыс тәрилте бүгүн эйха кепсехтары тегеригер анамыт технологиялар тегерин тупсаран оңоруга жени оту территорияны тупсарыга анамыт технологиялар. Бу светодиодное освещениетен котелуга тие интернетке тие барыта бар. Оттон эппепе курдук бүгүн агыс терилте кимилер табардарын билехинер якпыл этенне бүгүн бейги студия бутыгар улус нехилек баһалыктары ылжыттылар кинилер бүгүн бейга эксперт курдук үлелияктары түмүккө кинилер саналарын истиякпет онда кинилер эме ыйтылары бу агыс терилте представительдерге беректерин сөп. Оттон бу тупсагай көрүңнүргө сылытарга отунан сырдатарга тымны онна сылас уннан гаханан канализациянан кайда качырыжа хүбелехекпетиннен басатан туран жени краскалырга онна махы ухунуэлирге тухайылыбыт сүбелер истияр. Төкәһенән биге дентердә бит Arctic Professional ден товарны маркадан краска оңрын тахарыбыт. Бихене атын бу краскалар тагыр ордуга ден бихе 12 жыллактан үлде бит. Оннан бу немецкий технологияны бағалан бу бәбит технологтар бит хас сылай күнай бу сахабат сирин тестинны төнөңүрү кояхын тулу ергена күнай топсар гөлләләр. Онун бихене үрдү качество булыр. Онна хамай чепчикеһена. Тугунан хөктөрөн хөбө колобура этерге дерем магahыңга билген краска делей буллады. Кие каддар компьютеринен да таңан красканы оңроллар ден аттылар да бу биһиги бәбит краска бу тугуратылак болот. Антон эптим кудук качество гына. Онна Антон бу благоустройство тесеригер хөптөх вудын серивет. Бу маска аналах краска ол курдук жоңга билдебитен бу акватекс лисирующее покрытие
Еген раз сосна, палисандр өңнөр баллар, эмаль бар, бу эрге желери, харарбы желери раз өңүнен бу палитрабыт кудук колеровкалан талан таңан берек бүтін хөп, лах бар. Бу унан мас жега хамай бу кутталлага ден бахартан утары краска пропитка бар. Көрәчүләргә тәккәре бихи бүгін җиңәр уматан көрәк бүтән бар бит олгынан баран бу студийный павильонга хомойга һәм көңүлләмә тагыз отуттар онан бихит тыл битнән бирәннәр бит. Уакка майбат краска. Ото көмүс оттан көмүскүр. 2 час агас ото тулуяр. Колобра бу мана уматан көрдөкне лохумайбат. Кумаганы да хотом баран уматтакны кумагымайбат. Краска. Оннан тон би арас көрүнгө оңорон таарбыт олосыбык 6 онтан такса ол курдук бу оголорго осколага инанан грифельный краска бар, магнитный краска бар, бу доска курдук болар манна меланан уруян Хотон кәһә куяр. хотом би хап. Микрофон чугастары. Оны танан гаражка туттулар автомойкаларга ен туттулар бу ультропол дене бу хатурдата тарбы бит мантка бит рехине кудук болар. Рехине кудук болар. Оны гената чапчике. Ол гараж кола битер уну у хүрәргә. Уттан карастыр токтан бу У хаммык болла ди. Отто кола бара сыната онна эхимага хыннаргыт ханна баллар якайда булон сөби. Онна ордук биге улус олоқтақтырғар тухайын бу бери битин аңны бит кинерге быйыл бу тупсараның урусылгар ден онан жакайда булок кой бергени. Бе бәвит фирменный точка бит тоха строительный рынка бар. Аңа зданиятыгар выставочный павильонга колеровочная студия лахпыт. Оны тагынан строительный магазиннар кеттелли бит. Улустарга, чүрөпчүгө, маяга, нюрбага строительный товардар атылган магазиннарга бар. Унан тон атындагы предпринимательдер атыгыттары ыңырабыт биргөлләргә бе еще дилерской дистрибьюторской бәбит предложение лахбыт биргөлләрбыт. Краска орта хәнәтә кай. Көрдөн тагылан беһе дихә. Отто холобра бу краскалары Керден берәһен, курдук кадәр улустары көтөрүләһен, курдук бар болон сөптү. Бар болон хөп, холбура коллективна бар мустан заявка урон бигне гетә хәвәстә тәхтеренә би муньяммыт доставкатын ин оңрык бутын хөп. Өңүн талык кой. Өңүн бу ике тегенчәттан такса оттенок бар. Аны бертен арасы өңүн бертен оңрын бирек бутын хөп. Бу краскалар ордук жета сөттүндү, исеттүндү кайта бара булды ди. Тасты түгер, исте түгер барар. Хыта хук, хами түгеден оны түргенник курар. Бир чаһын уже. Оттан бәйкене бәйгә мин нигәстә мәнә гәпәттер онан җокырачулар бит болгоңгот бу краскалары атыларга жете якытын сөп. Онтан жени онна улусанан гылы сырдатарга өйдәк система дем бар бу. Хайда бәйгә барыста гына табыгастак кына жебин ол борбун сырдатында буны ден бүгүн би студия тигар Илья Викторович алжыттыр. Кени бүгүн бияка бу эмебетин сака херигер таңыллан таксар оттугунан билендер яга. Бу кемчелехин өттүнөн кайдагы. Олар атын уратытта тугуратылага жок сені. Өтөкеннен сакалайтын тирилте 2-нче талака олоктомута опсайгыладен нейленяга бу светодиодтени күшкә түргәнне килерәһен дигән. Тогылы бу җиңә андай дуга билибитар атты. Бияка бу кирәһен түргәсәен. Бихибат чаңгыдылары Ильич отынан олар бит як курдук. Аны курдук бара. Оттан экономия түгәр хуттан кырдыкны колыбыра патология илилләр маннык арымсырын светильник кастелтай бар. 12 ватт. Ол баталан көрөк кара. Потребляет дирболлагына. Колыбыра бу светильник 19 ватт. Потребление электроэнергии, то есть түгел кара. Оннан үйәтә киндер без алты түгел угым булыр. Обычный светильниктарда. Аны би бартын бәбит таңаны оңорор буламыт сервисный
обслуживаниятын оны 5 жылға гарантиятын беребіз, светильниктер бітіге. Би тәрілтәбіт 2-14 жылаққа оңы тәрілдерігер 2 етібет. Ото өйдер аналар арбалары да. Оны бұл 2015 жылға линейка офисных светильников атыға тарих тақпыт, оны оңырық тақпыт я. Оны 100 бірген бе келерді бет. Оны бұл қолыбыра сертифицированный продукт болар. Таможенный сөйіскені. Тоқпар пожарный, еңін раз сертификаттар бар табалар. Қолыбыра еппелеген рынокқа әмеске бағай онтан-мантан светодиодный тоқпаяды кейден әрі. Кытайттан кемнақ улақана ары атылыр жаннар тоқтары маннық әлем берер. тоқуйдара. Ото бизнесмен жаннар боларын бұғытынан біле өлбағы батар бүк кейден. Ол атын регионларға кесеріп қолыбыра. Өлбағы батар бүк кейден. Ответственность ағаяқ кенлерге. Қолыбыра Кинер үйтен кәһәм баран қайдақ тоқолбон, онны тойнаны баттар де қош болады. Оны қолыбыра гарантийный срок тен бар, 5 жыл бей беребет. Оны, допустим, даже ол Новосибирскайттан дұқантан дүкәлләғана бейгенерге төттірі тақпытына әйі оқыт мәлтақ, әйі оқы қанныр, олейін гарантийнеге кейсіват тен. Оны бей барытын чоттан бұл максимум нұрыққа денлейбіз. Үшіге қашсылақ тұғы оты берерге. Аны бұл... Улысы ота бар, де? Бейоттан қолыбыры 2015 жылға бұламыт офисінай линейка олағана 16 жылға бейқа уличнай освещение сирина тағараған. Білген бей Россия 5 хоуытын күтті үлдейбет. Ото үш өйдері таламыт. Уже біременнен біребек кәлеммет. Қолыбыра бей тұрғыры светильник бітеме улысыға 5 жыл гарантиялақ. Ол 6 оны өлбақ. Қоған светильник болағана бей умайабыт. Бәбет тілітті бұғытына. Оны біле гарантийный опетнес бітігереп беттен. Олен качествотын бәбет біребек кәлән, олық күйіске өлелән, тоқтарын барсын лабораторный тоқтарын көрен, доказательстволарын көрен тылгүйсеп. Қолыбыра бұл минус 6 градускалы тоқтығы бас светильниктен. Оғылар жарай араға қандан өттілді? Ото білген, оны бардың тоқыдулар бұл пластика антивандальный денер. Реклама барды бұд, бүгін жебітін тергедері краскалаты бұд, онына оппудың келдерді бұд, ондан жебітін қадда ғылтартуын алды едірсін. Саға телебинеті ғарыл оқы үгер бері салғанар, бүгін бейгі студия бұтығар нехелене ләқ бұнлары топсарыны сылығарын Аллах жоғыз бұстап көрелі тұрар. Оттан қайдақ бәй жетін топсағайды оңысты бұт, олары қатшылыла қоңыра бұттен 2 сүймәққа жені сылты тұғынан кәпсеті біт. Бүгін бейгі студия бұтығар теплокомфорт, онына сақа липснелі ден тәрілтілеттен бірістебетелер кәлен тұрады. Бұл қочуол кәлен тұрар, бейгі студия бұтығар хүрдәқ ұлақаны яғына оны ол дейбәкке көрдірер білгенерер сығылақ келдердігі. Қочуол бейгі студия бұтығар туғынан табығастар. Түгәнден липснелі оғық 2 көріңнәқ. Мағынан аттулар ден, онына универсальный мас жоқ ден. Онына оғық болдағына киловаттан арақсыр. 10 киловаттақ ден 5 квадракылы, хүлбе киловаттақ сүйіс хүлбе, түрдіңнақ ден 200 квадракылы. Бұл оғықтыр хамай сүрін качествода ден кені атын рынаққа білдер оғықтыртын bir otoğunun maska 12 çastan sağlan umayar, çoğqa bir sukattan sağlan umayar. Onunla barı bilir bir kuduk jeni sistemanı dımahodu bartın septiaktik tangdaqına oğuk baltarattan üstü ülgeli maska çoğqa ekonomiye taharar. Oğuk bullağına sığınata jen 95 tığınçattan sağlan süyüstürdün tığınçağalı diyer. Onunla bihigi 5 bırağıntın 10 bırağıngalı çepçeti görübüt, eder yıllarga, pensiyonerlarga, veteranlarga diyen. Onunla oğu bu god благоустройствоны хебәстен Алма Серген банк нөңі хеттен ар бырağına кредит ылы қап. Оттон қолыбыра бұл оғу кімні кырадыс қайдағаттан тұтылықтақ болады. Қолыбыра хасыды тұрана тұнным онына қаған оттым? Ол уже тоқуттан тұтылықтақ. Маска 12 частан хағаланың ойар. Çoğqa bolağına bir sukattan hala. Ol oq onluk mayara diyen en diyen burus diyeni utepli gınangın sistemagın bu hanga bataryaları, hanga radyatörleri, hanga plastik turbanı tutustaqına oq soğunluk mayar. Bu
Көннөрү жеңер хылтар болбатага битти. Жара. Там бу хок була бебебит оса проект акпыт. Комплексное благоустройство ден учалатыбыт. Аны ула хогутта ула жени толору качылла хоңорут. Бу көрөгү курдук душевой ванна тугун. Аны ула бу бойлер кошиного нагрева ден бар билин рынокка. Аны бу хогутта увязкаламы би бу ити утун кыгыңы кемге охок нөңөрөт. Это курдук электричествоны хебет. Хайын эре ол электричество кол бугун комбинированно олим была ити угорен экономия тахаран ден. Ата бу бары ула би благоустройствона жаттына ут техригер үлләпит бехсала уже. Аны холор бу бәйбит булгана арас материаллары ылан көрөбүт, охтуру да үйрөтөбүт, бу хаңа радиатордары да үйрөтөбүт. Холор бу радиатор бу Нернгерига бу технопарк резиденің ораш, Роснефтехтен, бу 180-206 тонн ваттақ. Манна олла коракка тыланар радиатордар хамы олахан 190 ваттақтыр, 7 тонн ваттынан олахан. Холор бу бихеті хақа кехитан ораш. Жоқ материалтан олды? Бу була стольной. Аны олла холор бу гаражка жега дағаны шүй. Аны холор бу бәйбіт агредитованный лабораториялақ бұд. Аны бу бартын чинчебіт. То есть була бу науканы кытта производствоны бірге қолбану ләлейбіт. Күн бүгін хақастабы тыялар, тутталар, орыялар балларды? Әлбақтар, бұл қолыр бұлырын әмекәңгіл ләпіт, онна бұлын ұлығығар, онна түрдінтен таққа жеңін ордуыд. Бұл анны проектқа емін оқтақ, онна бұл толыру қатшылығылақ. Келін мәлтоға біттен әйеқа әргілен кәлбәтіқ болуқтақтар. Тол кемді кәлелік, пока гаман бейі ұлағына ме бұл тоқтақпы сервисіне обслуживание еген, бір кетен телефонна хавыд, зонна хавыд, бұлі-бұлін қатыру баран көріқтақпы, еме қадда қолар оларын, бір чинчие жауд. Жонноры өретебейт, қалуыр бір кейті тоқ бұла. Ирақ индеренелерге интернет пока өйдейлік, олығын бұлағына бұл приборы, оборудованияны қадда тұттарға үшеді білбәттер. Олығын бұлағына бір жонноры өрете қананы қай қананы. Бахарны өтіне қайдай? Ола бахарны өттінен дымоходу шуйдик бу ханга дымоходтыры туттан утепленный дымоходу пожарный противопожарный приему бартын түбестаққа тутустаққа охок пожарный өттінен хүрдә безопасный охок. Ja мақтанабыт оннотон көрәчілер бит сәңәр бит болуқтақтар бу оғу терге дері кихи кыхын хорағардыгар сақағылы барақсаттар қачығар күрдік жені хасадаттан ки хәң оттор түгеннерін мен қолар әлбәқті білебін. Onun қолары бұ оғық, онан табғастақтен бүгін әтек бүтінсі. Салғы барабыд жа білеген у газ сетімігер пластик турбалар бұдан табғастақтарын бейі бары беркеден білі жабыд. Оныттан бейе қоң ғоллар турбалар ұратылара, онына жа тоқырдық тақтары ден бүгін бейеға Александр Евгеньевна Капсияға. Бұл полиэтилен П100 тоқтан тақсар сүреттен оңғылар. Ұратыта ден қолыбыра бейе ынырық Тамаран тымны бутыгар кая барбат ден. Қолы бір алғасқа маны у халан қаллағына ари маны кәңән берер, форматын уларытан берер, онына сылыйда дағаны төптір бәтін форматанлан уы төптір бәті аспытын күрдік аға тұрар ден. Кая барбат. Бихе отын 3 сыл бұтын бұйыл дәлейбіт, 3 сыл болды, ташынем дәләбіппет, 2-10 сылтан бұл полиэтиленовай турбалары бәйбіт мана жокускайға оңырын тахарабыт. Қолыра бұл маны кей бәйті қадақ сығырынан бәйті таңын хөпті бейтер бәғыт таңын бері алды. Бәйбіт таңын беребіт, маны қолыбыры улахан диаметрдары, или же маны компрессионный фитингдер ден балдар. Бихе маны бәйбіт хакастан ағалабыт, оны қас бірдей кей бәйті турба ылан баран қолбан онсеп. Онна отын өсі бейхі ұраты бүттен проекттан сағалан, қанлық насос, надытын мощнағын ағырттан сағалан, қолыбыры ұялар оғыроттарығар, тепейселерігер ұти ердері оңыран берек бүтінсеп бардын. Бұл турбаны жейгерттардан баран краскалық қойыпты? Бұл турбаны құмиық ең жейгерттардылы бад. Бұл болағана газ қолабы турбата. Локальный, магистральный газопровод тәркенлері. Хираннығыр көмебін? Сираннығыр көмен көбейбін. Оны бұл болағана ұқені. Локальный водопровод тымны ұқені. Атын херге мұсты бұтуыны, бұл үте турба көметінен аты херге қачайды деп қойыптен көрдірі алды. Сайын қолабыр ардақ түстіғаны біле сол бұт, ең ұға барарден Бұхар еген түгенлерді аға. Рах барбаконы примердер әлбәқтәрді. Оны бұл солнечный батареянан туханан септик оңыра бұд. Насостақ, тоқтақ. Оны қолыбыра ол септик толы дағаны сигнал тиер насосқа. Оны ол солнечный батареян әргетінен туханан ол септик толы дағаны бәйті автоматически имді кәлін қолбабат, қаябат автоматически қачайдан. Оны өсі ұратыта ден септик болағаны фильтрдақ.
Били Беріне албат. таз, кумах еген бартын сайған тахарар, онна көлге, үріске, даже оғырок күтігар bu ras filtrden tahar arda khutun bilikirde khunu rastan taharın da jogorok kutuk qayıptı. Ministripinin össe hege nehelenyenetton topsarar diyen kergeteremen adı bula kolları oğulları verdir fontan oğra. Fontan ha men nigje технологияның солнечный батарея технологияның fontanın orun taharık bunsu. Onna etergedere hege bu oğuran taharar material gıt ordu buta barağallan kalbakka salgıme tuhalır bitti. Bu bulan ha вторичный сырьон. Ары былдырын били жондар келелер хөп. Тоқтан хоту дойдута неген хоту гулустарта неген турбалалар били 4 километрлер. Onu hep halstmanlık тоқтахар бакытта дилдер. Пластами. Хөп onu би буллаганы бурангы тутта бүттилер. Ол ихин була бу ел спрос рождает предложение деп кадлы. Маннык полозия бурангы туттулон хептак полозия оран тахарга Отун эксперименттен көрдүбүт бу ел. Атыга барара битти ханатыбыт, календар болдагана кастыда комплект каленлан баралар. Ола бара. Онун нурсы системанан бу экспериментальный ме саласка. Оран көрдүбүт, аны били сырга айгын оран көрбөк күттө ден предложение экилер кирбиттеринен бу экспериментальный ме испытанияга барыктак бул күндөргө. Бу баробалаһын курдук эхе бака. Бу билин пока баробалаһын курдук болар. Бу буланы вторичный били переработанный сырьёттан. Оттан билигин этергедери бу маннык нехленилах пуннарга огротуутна уннан качыр, рас уннан качыр, хамайтап гастах турбалары бибигине ме яка билиндер дебет мактанабын. Онтан же сыя кепсети битен жене кайдах толору качылыгылак сылас туалеттах оңора буттенге кирер. У ёмкастарын булу септиге оңосту буйгыз жоңга устуктардагы ме кыhalга болар. Бэби жомут итне котоң орор атылыр болбуттар. Кыһынын тоңмот сылтылы бу тоннамасынан тракторынан соһуллар септиктары строй тех полимер терилте. Оңорор Виталий Витальевич Төкәннән бехтерелтебит болланы 2011 еллардан өлетин халавда. Амбыстыкы оңоктор бу бихене болланы пластиковый утепленный септиктер болбуттыр. Онда ёмкостер. Киндер болланы үшүйдере ден уну электр пластик болан холбуры темир болан жебинерен хырыян тестен калыр. Онда бу пластик болан уну элек бихонтон алтон хылгырлы тие туттулар. Утепление олар пенополиуретан, эме уну элек материал, оны теплотехнический характеристикасынан хам юрдук материал болар. Ол кини спутнига даны хох тахаржа турон сеп постоянно сутар болахына кини тоңмат спутника даже надо батана. Спутник такда он орган таксын сеп. Ол кентон бихи бу септиктер бутын, ёмкостер бутын ортан бамыт аны тугунан хачы оти хайдах обслуживать дигути ден вопрос кетип бит. Онда бу булана бихиге бу вазикка, онда белорусскан Аллах ассоциационный системалар, онда водовостром бупут. Булар булана механической, эме ихе пластик, тасеттеме пенополиуретан утепленный. Сюда простой, кини булана выхлопной газырны, машина, трактор выхлопной газырны хылсыллар тоңор түгеннәк буллагана. Барта уже оңгылдан атыга варан бәйтин көрдөрөн билинтелер гөлли хижалар. Аны була бу маннык продукцияны бихи буланы бу администрацияларга предлагайды утклыбра деревнене бартын толору хачы дактарын септикларына хачы дактарын киндер ассенизатор надо. КамАЗ ассенизатор булан Аллахпа бастара мөлтен халанар болта. Антон бихи бу ты хиригер белорусский анан оңор бу доктор бут булана 360 жатын халар. Антон вазикене бөтен чепчики болар. Кылыра вазикка олар токуна кини булана насос идехжер булунада. Ол ону тахынан булана бихиге бу игнорация пластигнан оңхулдарын орот, кылыра тылары, катамараннар оңора жабыт. Паром оңора путун багарабыт. Кылыра хорок улустарга арыга кирен аттулар. Ону техникларын кайын тахар. Ону бихи ону канан бу катамаран оңора жабыт билин бу эксперимент бар хаҗар сертификациятын хаҗар. Отто холора ёмкост түгәгәр у халалла кыһын тоңалырды. Кыһын кини тоңнауна дагына кенники тутуннахана онтотун хылаһынын бәйтин иреринер. Сыста калды. Кинеха гара да хыласнады. Хорох били ырлар болана кыратып у кутан банки кипитинник уралар. Ол кипитинник бир күннән уже бартын полностью. Билүүлүгөр министр менен оголорго бил хайыңга төрөтөлүргө бассейн оңор. Бассейн оңор буттыра. Ол бассейн мутамиято. Сюда просто ёмкос курдук оголор астындылар агай. Анна бу лин болана би доработка хайыт. Оңор жет. Холбра у киттер. Анна би фильтрдер подбордан киндерге уже маннык полностью
толору кихи боростой да кихи туттар кына орпутун оңорар хыжабыт. Олор диссаттарга да аны шөй болута хайыңа түгер. Чаханай да жерлерге шөй болута. Орто хыаната онна хантан булуктарын сөбүй. Орта хыналар антон барта ёмкость септик пысынта 6-15тен хаганнар. Бехи билген бу билүгө пока базалыгында вот ходрук хан коллективит. Аны таханан бихи ассоциация тредивит. Онны булана бу чаханай урбанниктер түмәммет киндери бәвит технологиялар йөрәтәммет улустарынан таргатан бу технологиятын таргатын беләтә җәт. Ол курдук хәтта улуска пока бар бит. Багала галбах ол билүгө база үтәркәләр йөрәнәләр, көрәләр. Онны бәдре уже белән хандан килен бар. Реклама барар болуп ол кенттен кепсетибитен салгыкпыт олоғы үгер. Сақа телевидениеті орылығы үгер бері салғанар өттін реклама нені бейге пластик емкастыр тұстарынан әппеппет олтын салғы сө жиялерге модульнай блоктарын орар болуы душтақ, унитастақ, бәлем престуры. Ол тұғынан белеген ұстуны көрін әріқай. Это благоустроенный модуль автономного типа, то есть он доставляется до любого населения, да, там, он доставляется краном, ставится и устанавливается манипулятором прямо к дому. Из дома вырезается, если деревянный дом, вырезается окно и прямо вот под раму вот эту готовый. И то есть он соединяется анкерными болтами, если сезонные какие-то изменения есть. То есть дом во время зимы, там лето, да, перепад давления тепла, температуры, да, то есть дом, возможно, будет ходить, да. Ну и то есть его легко можно поднять, сама конструкция весит где-то около 850 килограмм. То есть любым донкратом можно приподнять, отрегулировать, поэтому делаются анкерные болты. Заходишь, у тебя в тепле здесь все, да, то есть если есть кочегарка, да, вот, в Улусе, да, то есть отопление, да, то есть можно просто сюда провести батарею и все, и он как бы полностью автономен. Либо делается теплый пол. Здесь стоит водонагреватель, вот он стоит, да, чтобы душ принимать в теплой воде. Насос стоит от давления, как только ты включаешь кран, либо опустошился бачок унитаза, он автоматически набирается. Можно сделать различные, конечно, где электричества даже нету в каких-то наслегах, да, можно сделать самотек. Воду откуда набрать? Если воду набираете, да, то есть можно различные сделать. Можно эту емкость верхнюю убрать, если, допустим, где-то в селе нету емкости для воды, да, и вообще нету водовозки, да, которая доставляет воду. То есть мы можем поставить емкость, допустим, 200 литров, да, и от нее подпитать насос. То есть, ну, многие люди у нас со льдом. То есть лед накидал, нагреватель стоит, он воду нагрел, и то есть просто по мере необходимости добавляешь воды. То есть он будет и подпитывать и унитаз, и душ, и автоматически будет водонагреватель. Это различные, ну, то есть можно удешевить эту конструкцию. Септик у нас 2 куба. Он находится здесь, и то есть он рассчитан для того, почему он снизу ставит. Он не вкапывается в землю, он ставится на уровне оклада, получается, дома. То есть никакого перехода практически вверх-вниз не будет, если есть 50 сантиметров и плюс утепление, там где-то около 70 сантиметров выходит. Как раз вот окладник дома где-то такой же диаметр у него. Зимой не замерзает? Зимой он ставится полностью на подушку, на полистирольную подушку, либо на эковату, то есть чтобы плотничком было, никаких промерзаний не было, да. И если, допустим, ассенизаторной машины нету, да, фекалки точнее сказать, да, то мы можем предоставить насос, который будет выкачивать подгребную яму. Средняя стоимость? Стоимость идет от 150 тысяч и до 200. Вот в такой комплектации, учитывая плюс будет стиральная машина стоять, это будет стоить 250 тысяч рублей. Көлбекке күрдік әме бейолық бұтығар тухалық жеяға перестрой бұғытынан тұтылылар жені көрді біт яққа, қара жені тұға бәне яққан ұстан. Это модуль полностью уже готовое решение монтахар. Это металлический каркастах. Үйәт төр болана у емка бар, алар төр септиктах. Икили куптахтар екен. Оны полностью егер болана унитаз, раковина, душевой поддон, водонагреватель, насостах уже бартавалем турар. Бега галамбы болана бәбет туроран беребет. Оны гарантийное обслуживание предоставляет бит. Онтон қолы бұра тем аллара түгер көрдіққа темір септік. Теті бүгін кәпсетті бет
темир қадара үйеті хоқ дейбітті. Олон нұғыр әтеп емко соқтақпына қайдақ болы? То пластик емкасы мен бұқайып в будущем. А так эти бар решения лабут бигенер, например, темиринен оғылы бұттар. Жонтон хакастар киреллер. Кирелдер, Қайдақ бола бұтай, онна техөнәтін әтті бітті, ортосы ғанатын 100 бігантан сағалар. Бигентен хағаланар, онна эти уже сижурка көдір біт решение плана бигене 200 бигентен инчалақтар. Доставкатын, он установкатын кітті. Әйіні қантан бұл оқытқа өбі? Беги болуна 914, 211, 36 бейін нөмірінен үйде қатына. Уже бәуіт кәлімет көрімет. Оны оратата ден көрәтшілері мейді өқтәрін ады жүкізкөй қораққары болбаққа ұлыстарға ме терден берер, тұроран берер үлелінгі тағын. 200 километр қораттан Чугастарға бейі бәуіт ағылан берек бәді. Онтан дальше рақ ұлыстарға болуна, например, доставкатын уже көпседе қайыр. А так бұл қорат егер бейі тұратылапыт уже. Өгіс нәхрен илақ бұнлар бұтығар ехер уқачыстывата бұстар мөлтоқ ұныр астыр оны тұхалаға тектерінен байытар тәріл тұғынан салғы кәпсет яқпыд бүгін бейіз студия бұтығар бұманна үрдәқ. Жоғыз тияққа онна көріхіләқ болан кейі тоқ тәрәйі оқы халқата оқ маны келдерін тұрор бұппыд ұныр астыр фильтр тұғынан. Сақа фильтр ден аттын сақалы аттақ кәпсебет. Тұтула оны жа қайдақ астыры қанны кәттектерінен байытары. Өтөке әйнен күнді көрәшілі. Беги бу бәвит технопарк резиденттері болабыт, хаңа арылды бүттерлітті. Хаңа бу бастықы пилотный проект бұтын оңырды бұт. Бу урастыр установка болар. Обратный осмостен системені уынырастыр установка. Бу, например, негетер тұрар 500 литріне 1 часка оңырыр, рас уыны, ихер уыны. Вода питьевая ден сан пийнен эппеттер уыны оңырар установка тұрар. Бұл бұғыдық тұтылықтақ болар. Бұманда төсі енетер предфильтрден механический фильтрдер тұралдар. Ол кәнті бұғыдық бұл уғылына колонна. Манда жоқ керер. Өсі бір мандық колоннаға теолит керер. Әрі керем берерін. Ол кәнтен уғыд бұл бейхеға установкаға бәтігер керен уже мембрана нөңі ағын мембрана нөңі ағыры бұл күстәқ ұлықын напордақ насос көмөтінен уыны мембранаға 2 аңы арар концентрат, вона фильтратияңа. Концентратияңа бұл переместәқ уыд бейхе канализация түйе тұрар, септикаду канализацияға. Раз фильтрат уыд тақсан ем бұл бейхе водомерный импульсный счетчик бар. Бұл кене қас литрені уыны оңыр бұтын импульс берен, ол уытақсан ен минералынан ағыр. Бұл насос дозирующий. Бұл кене қа определенный минералдары маны канистраға ылын ұра бұт. Уға тоқ етағас минералдарын, тоқ надылақ кейеқі минералдарын әбен берір. Онтан уытын қантан алабыны онына сығынты түйіні? Бұл Ой боңғалан аньян кәспәп боланды. Бұл қолы бір помещенияға тұрдағынан водопровод хоқ херигер, емкость аккумулирующая емкость робот. Онтон насос ылан давление оңыран қолы бір бустановка бердағынан бустановка өлелер. Бұл білен раз у проблемата бүтін хақабы сере хүрдәқі түтік тұрар. Қораққа дағаны, ұлыстарға дағаны, бәулектерге дағаны. Бейге өттен қолы бір Бихи был бәбит или битен оңран тахарбит коммен тахарбит оборудование вот сертификация на испытание на бартна аспыта протокол испытания бартовар. Он оттан бихиге любой нехелеге, любой улугу социальные объекттары, балыгалары, диссаттары, осколалары, интернаттары бартын раз унан качерге белеммит. Бу оборудование 10 тыгынчалак нехелеге таккыяр. 10 тыгынчалак нехелеге таккыяр, onun tahanan социальный объекттары бартынылган. 10 тыгынча олар нехелеге. Onu kurduk. Onu kolabora sığınıntı tühüne kayda kolora tölbenden yen kıttığını ılık koyup bolladı. Ilıktарын höp, kayda bari ılıktарын höp. Ondan bihige bir yılla garanti berebit. Ondan post garantийное обслуживание. Чугас сатар улустарга бейт ақан комуян установкалан беребит. Ondan рахатар улустар, колобур коту улустар, трудодоступный улустар бәлерин представительдерин бейхе гыталлар, ответственный кейіне. Бей ол кейіне ыламмыт технопаркага бәбит офис бітер ыңыраммыт. Өретебит 2 күннәк бор басо курс
курс ахары кайдак эксплуатациялары, кайдак фильтрын хуяры, кайдак уларытары тыста бартын өйрөтөбүт. Кене Оттон улугар тиен бәте бартын саңар. Саппас фильтрден барды? Хаппас фильтрден бар. Оны берагыт. Оны бәтин гытты то компалегар кире хадар, онтон уларыяр материалларын уже бихиттен келен ылыктарын хөп. Төһө холобра простой төһө дебеңи ки ылла да бәте үйренмек ки олар. Үйренмит ки ынырык борстой, бу механический картриджтар улар яллар. Бири орто уу киттияһенигер колобур ыйга бидде улар яр. Онтон бу мембранная улана бу хайыр ыйкига бидде. Суюлларын улар тыллар дек кады. Эхигине каттан бул оккарын хөбү? Бейтне Технопарк Якутия, блок Д, второй офис. Бу мана ылан боро балан көрбүт терилте ду чахана ки барды? Беги бу манна коракка терилтелер дәхбит, бәбит. Онда бу манны оборудованиялары бәбитер оңрон турабыт. Колор аква жатай ден терилте бар. 10 тыгынчын хеленелер. Бир маннык оборудование жатай бартын катчен олар. Расуна. Оты сире кайда? Оту сире киловаттна. Бу манда холор ол киддах убут үйөм каяттан ылбыт насос, болохан насос, рас убутун краңы бутылкарлы тердер насос холор опсай барта холбат 5-6 киловатт болар. Сөп мактана. Беги оннотон опсай линия барта готовая линия емкостьтен ураты барта холбан 400 бентен хаглан үйә бар. 200 бен литр в час оңорор 200 бен литреттен хаглан 4 литр в час оңорор кыктак бит биги. Сөп мактана бит. Энҗе күндү көрәчләр бүгүн биги агыс дәрилтә бу аңар агалбыт жогыз выставкатын барытны яка билендер дип яка ыйтылар өскүлләр олгынан баран үксә кантан булабыты сынты төһөнү деннер онтон билеген биги халыктарга тыл берек бит ток. Ордук токам сырды бит як. Темен Илья Викторович билер ки? Аха. Я билер гелен шуадык тохтары биле улышны тохтарган бута. Бу колорган бетте. Аха. Билеген бары бу мантыгытын бе улсаны быйыл каяндатын улсалам парын оңрара жебут. Булам бытна тох партын улсалар бар таханга лампаларын тахтар онда бу эн токунан туру көбөт. Аны кайдар жана бир гөлек биттен. Илья Викторович де көрәчләре иппеттер эхигине кантан булабыты онна сыната дип. Ой, микрофонна алары. Жукускай коракка труда один ден улса барбыт, 2 офис. Сахалай.ру деңе киддака бейтус бутнан информация орта бар. Тукпар гына бу ден барта бар. Бу колобура офисный светильник 5 жыл гарантиялак балтыратынча танагалнар хеп. Оттан бу уличный светильниктер 3 аңартынча танагалнар. Эми 5 жыл гарантиялак. Оттан колобура бу эхиги үһә билүле кооперативлеләһен сагалабы табиккет атын улустар кооперативлеләргә белән булдык. Ата би республиканы бартын ката үллир буланак бисеп. Атак үлливет жеңел багылуу көтөлү жеп билген. Ите колобура бир улахан проект бит, унтар бәтигер нелекке аңа уоттарды бит. Оттан би прожектордарын токтап поставкасынан жаратам бит, билген унтар бит. Уота жукускай корапытнаар өтүп калган тура. Аха. Уна Владимир Семенович белетәте ди, колобура ки итинни уоттарынан биле арахнай суруктары кергелләре оңрон сеп күрбәпте. Ото сакалайтын ден терилте бу жукускай кораккеме бакпай жээлери архитектурный освещение ден атынар хеп. Онугунан жарыктам бит. Олох өйгөр бери түмүктүр төһмөгөр кирди бит, антон бери бери битер көрөчү бит кетти хар өтө кehenden. Алло, дора бахаңар. Алло, дора. Итемен лепсинеле оққа итардақпын. Ито оққа терморегуляторы, он автоматикалақ оғылы батту. Удобная вақ бағая, таққа көдеуінеге контрол бұл. Ебіттер оларын көрекпін бағарабын. Бағалы стекет бәрілер әрі. Дәрі? Микрофона. Билиңе бу саңа оңоллар оқторга терморегулятор туруқтақ, қолыбыра температурағанен бу билеген бихене барта механической, автономный боларын көрдік, электричествота хоқ боларын көрдік қайып, онтон автономный терморегулятордар туруқтақтар, онына саңа оқторга оңоллар пока идеяларынан электронный барта болуқтақ.
Ола битер жеһигер таттаран баран онтон көрөһө жакын. Онтон көрөһләна ха. Билигин бу вот бу хок отунан тоонылы бап булла ди. Билигин бу отунан туһаныллара диен электроподдуфта ол булган чоккор диен туһанаган. Сөп. Жара өгүс көрөчү вебсайынан бар кантан булабыты орто гыната кредит берелер до диен ыйтылар жону бирден маннык бөлөктөн койдук кара. Итинде туохтена техм барын бу эйи көрөртелер гит бары технопар Якутия резиденттары болалар. Анан бу тупсары туту сылынан билдирилибитинен бихи газ комитет итинник технологиялары бартын бир реестрге испеяка түмен үлейттибит. Ол реестр быгытынан технопарк Якутия на бихи газ комитет бу үлетин тимиктүүрүгер тоқпар улустарга онан электерге эти информацияны тердекпит. Барыта бүгүнкү күнгө реестрге 10 хетте терилте кидде продукциятын уже бүгүн даны атылыр оңорор терилтелер. Атак технопар Якутия ихинен бу терилтелери технопар сайты киддекетине анно барыта информация бар. Ото технопарк адырхан ноколбара тиен келлим даны көрөкпүн сөптү. Битер онно бабулак территория мен карабыл киллербет. Технопаркага, конечно, келбет жоңа бары үйрелдер, көддөрөктөрүн сөп, если организованная экскурсия келер булакытына, халура бүгүн бии бу муниципальный дерилилер бейс съездерин баланын быгытынан улыхинан экскурсия ордугут, көт маршрутунан улыхигер технопаркага ме бу келбет делегаттар баран ол технопарк үлетін кітті білістілер. Әптінан төт маршрутынан қалуыра бастығы маршрут бұл строительный технологиялары, үс инновационный технологияны туғанар тұту терилтелерін білістілер. Икес маршрутынан технопарк, үс маршрутынан бұлана Центр классного развития, венчурная компания үлетін кітті барын білістілер. Онна төрдіс маршрутынан жатайга бұл энергоэффективный технологиялары қайда келер биттерін туынан. Технопарк адресіне тек қара? Технопарк Сюринадырға Дзержинского 76. Егусай Корак. Күрәтші бүк кітті әрек өкейінен? Алло. Алло, дұраба саңар? Аха, дұраба болырын. Мен маны ғоптырыстапын. Бұл Якутскайға байтан журналға Силор ден наға чүгай мағы бетону на темере жаминтан қарыстыр материал такывыт новосибирская разработка, новосибирская ученая разработка. Ол оны Якутскайға хантан аталғыр қачабек. Сәбдер кемен не құройдон сөбі? Темере мағы жаминтан қарыстыр әргербәтін тұғығар материал оңғылы бұта новосибирскайттан дер. Ол оны қайғантан бұлуан. Яғандық пока информация ғол. Мен бәғі выставкаға съездка ғаджан біле биһиге Северо-Восточный университет битигинен онна бар эте. Көрбүтүм, житкай туага бит, житкас. Ол тоқтар отым нелан турамын. Хотугулулинги федеральный университет. Ол выставка тыя балдар эте. Ол iki представитель бар эте. Тем бүгүнгү бу келбит эдер чаттары темнет япын барыбын. Бу манна төгөрүтө дем бар, нюба корота боллагына 600 километр. Бу манна артикл ынрати бите улахан мактал. Табайдар олга темете ман интерегатем бу у бараситимин турбаларга. Особенно это вот отведение бар было, канализационное сооружение. Нюба корота он тогда хатынчы 15 тынчы нехеленелер. Билем боллагана биһиге муниципальный бу Хюстан такка вывоздой септик тақпыт. Ол боллагана муниципальный элбек квартиралар кенере, оны теңе боллагана чаханы ылар бут. Үст биттан балтыра тынчы кухану таккар. Күнә. Ол ем болот биһә бу бу торбаларга мен ханабын урдум. Онда томелген юба района гахада хуак. Күстәк уатта хитема хуак. Онан боллана биһәка молодежный вертолетка западдан дигән микрорайоннар баллар, чахана җелгә то специально бериле бит микрорайоннар. Олонда болланы ити оттук бу туһанлар ити нада булды дигән бу. Саха лайтинг таттан биһигүл хәкбет, тоғалет акбалисида диодна дрга көхаларабыт. Биретабин эһеге бол идеятын продвигать тақыт. Колобара эһеге бол единичный орабыт дипат торыктар. Ол әлбәттә камакытын нада. Әлбәттә улустан кәрияктан нада, предложениятын билләре кыдын нада. Оннан инне мен алырдак билем була бюджетте кодекс быгытынан 44-та хоконне кирен турар. Каз бидден эхилек
жалтата кыян этине эхинетен напрямую сразу лирка хуак федеральный хокон бытнан объявляйся боло торги боло онна бола хиге Контракт, да аукцион. контракт олонна белен болокта кыда хиге ити элбәге хайыллар биһиги бәбит бу олукток производительләр бит кыян кибәтәр инде кендики беремәгә бу республика тахаттан кире булдылар ол же эти светодиодные установкаларга особенно бу водоотведение канализационных хитимнәргә онна валлана бу вон таттакатыгынча нехеле пуну фильтрующий элементнах билем ти бу балар хеп бу егүл хекден надо онан конкурстарга сайттарга олорукта кытаргыларга Сәп. Бірәчі бір кіттігір? Аха, Ари кычата. Білейін өте қорой доға қыран хеленеге қайтшыяқ қосып тұден, ұтты көрәчіп нестияқ. Өте кегеннен саңғырыңара? Алло, здравствуйте. Здраво. Мы звоним из Табаги, хотели бы выразить благодарность. Мы пользуемся модульным септиком, который вот нам показывает, что вот там унитаз, раковина, мы машинку подключили туда стиральную. Очень хорошо пользуемся, благодарны. И призываем население наших вот Хатасы, Тулагина, чтобы они тоже пользовались и благодарность отечественному производителю, чтобы они побольше помогали сельскому населению. Спасибо вам. Сәп, мақтана бұд. Спасибо. Владимир Семенович, еттер қорой доққара? Бехиги буланы бу оборудование бу билин турар оборудование 500 литров в час оңорар. 500 литров в час. Онтон хамай карата бехене буланы 200 литров в час болар. Ола бітер онан бәғі соттан тахарын кеқтін бәғі соттан тахарын. Барта автономный болар, ут оллағана улағана арақсар, ут үстәғана қолбанан келер. Барта автономный. Владимир Аташы, Бу маны бу келен алар эдер жоннор. Бу анан жарыктанларына ха чөйе бит. Мен бела бәем боланы кыран эхлек, тон 500 шеке эхлек баһалага болабын. Анна боланы көрдөк менә бу ток. Башчы барыта бу продукция бияка тухалах бе бивлели хеджар була үлели хеджар уже онны инеки буландар бутен барытыр. Ки туттон хептә. Онда жас шведе туттон хептә битте ханатым. Бу холора уну качайдаһын. Бу турбаны боланы бивлен проект острах жабы холора уситимин оралга. Онно водохранилищелар, а мне проект остров мохол манда каракам тала был как раз Владимир Семенович петен курдук ари каракам тала бияга бар ете. Бу пластиковый турбалар бе болда улусалар бутын оттубут. Онда була холора бе буларын тока тока светодиодныйга көһәҗәбен. Датыны онда көсәбе бит була холора хына таградиянда кытайская токтор турбуттара орап температура алра тымны хорохторой батта. Оны болор бие ханада ботанада. Сақалайтын контрагын үлелер доден ейпіттір. Бие контрагын үллейбет. Ото рассрочка ен үллейбет. Ол бара ул хорок тәреттелер хатан кыйын төлүр кектер болар зарас. Бие бартын туруран беребет, оңоран беребет, оны ото биле кастай. Комплексный холовра улусаны доведен до бар деревне бардын токтур көлеле хекатын хепти. Бие монтаж, это производство танагала монтажа. Это гарантийное обслуживание, постгарантийное. Автоматикалани, да. Автоматикалани. Аккуратчет не ставили, тёкегенен? Здравствуйте. Здраво. Мен буламанын вопростағы фильтрін атылылар до бюджетный төлтеттен ребит. Тоспа фильтрін атылылар до дейді. Тоспа фильтрдара атланалар, рыночный хыната 5 мегабехен, это механический фильтрдара. Угольный фильтр, онна угольный кварцевый селитовый фильтрдар булана суллалар. Бу механический фильтрдар бихиттен техна пар екудиттен кален лыхытын сөп. Сақат яқ полимера қантан бола бұты дептер үдді албақ кейіп. Стройтех полимер там пока билүүгө бар. Базалында вот онно улан директор бу да Татаринов Дмитрий Владимировичтен билүүгө барып билелер кенени. Бу келер хылга бу хайын бу манны корка көнкөлектәп. Атак боланы информация телефон барта бу питтерин курдук технопарк сайтыгар нөмер бит барта бар. Олна реңге тыйлыгын. Өгүс терилтелерден ыйтылар киреллер оннотон Жон Серге бу кантан булук көбү телефоннун нөмерин ыйтын кебиттер онтон бери биттагына бойтыларга келен олар брестебителлер бәдерин нөмердерин көрөчүлөргө нан сурuyактара. Онтон жа бүгүнгү кепсетини түмүктөккө баалсын. Так, түгөннөн туханан бу Сахарин инновационный политика наукага государственный комитетин кытта бирге 5 жыл тухары үлләһән калбит терилтелерге
коллегалар бар, барқамақ талбын тердеқін барауын. Мандық тенеттаққа бұғылларға үтіндақ үлі барда деқанада. Ол күрдік Сақарин инновационной системете, инновационной урбанитары поддержкалыр система, инновационная инфраструктура териллен оңолунна. Ол күрдік Технопар, Якутия, венчурная компания Якутия, білеген хайдан, атақтырғар туран, дальше сайттар кәскелдері үстенне деканар. Көрөгө курдук күндү көрәчләр бүгүн биги студия битигар эдер биги бытсырын нехелектергер нехеленлак куннаргар тупсарын оңрусылыгар тогосток үлелер хамсыр өтчат чомут кенелер олары сүтләк караксы билләк кинләргә аяры үлелергер хаммыстырган сейләре багары кайын олы көйгәр болың көрсөк кадер